bakwe imunala nzuniga ngunatia kapati asangutiso sitongana ala kinanga tikobeza sikobe anzere na angatala ibasu akusalati use kapati temingo tereti ala sukwe ekinayati pumbi poroso so irini atene mouvement cœur uni so asala ni nakota da tipika ngonde mbotigere na patati bongi tilondo na lango bali usena oku tisingo na lango bali usena omene kapati bingo lingoso atambula mbilimbili na beleti professeur Faustin Archange Twadera akutazo tingo bianga na akutazo ti kodroti pe Afrika sangona ndoni mbilimbili na mbalgeti Martinez Gayonga na Cheryl Malimbasa kota bingo lingo ti useni ti kama porososo avec mouvement Cœurs Unis so akebande gigi lango use atondani la so ti unji na kekereke na ndoti kota mama tene so tene avec nzoni ibata bumbingo tere na isarasi aita so avec na ya kama porosoti wala engagement tala aduti teneti avenir ti kodrotie zingo yanga ti bumbini abafa de gigi na gbele ti kota Frères Unis, soit il le professeur Faustin Archange Twadera, à dirigeant Tikama Porositi MCU, à cadre ngana à militant, les gars na itaso avec Mouma Boko, na kusala tikbiati kodo soit ira la tena kama porososo akia allié, ngana kotazo mingi, so si atisala na yati bengo lingoso. So si biati kodo asiawe, zalo na sese lo dutiawe, avec fade di Congo, yeswa irina tene programme, tikota timingo tere sosi atisa zokwe na yani sosi akelo solo ke wa mungo yanga tipati kama poroso MCU honorable Evariste Ngamana si adiko akota akapa timatangani na yani lo faso na yati timingo tere tala fade ala so kwe aga na yati kota bengo lingoso aike pasula ande akota tene so aike na yati anjia ti kama poroso tala si ake munga legi na ala oko ti tene ala fapolele aita so ala soro ala ti degapa wala na legi ti mandako ti gango awa badalezo nga na legi ti mandako ti gango gbia ti kodo na iri ti kama porosoni na peko ti so abia lombe use a eniawe bia lombe ti kodo ti nga na bia lombe ti kama poroso MCU adusi fade kota tene so lo solo eke wakwa su ti bumbi ti kama poroso MCU Simplice Mathieu Sarandi atene fadeni na yati atene ti lo musingila mingi ndali ti so gbia ti kodo ayeda ti duchi na zingo yanga ti bumbi so si lo gonda mingi lengo songo so eke na popo ti kama poroso MCU nga na ambena kama poroso ti kodro wande tonga na Russie Unie Front Patriotique Rwandais Parti communiste chinois nga na Rassemblement démocratique ti peuple camerounais si lo mulege ako ti unda ti tene zasi ayeni kwe atambla na legeni na ya ti congresso si na lege ti congresso fade akota pialo alimbiga titene amulege kodrotie alimbi titene amai si lo munga lege ako titene fade na yati kongre wala gbengo lingoso aike fa ande polele aita kweso si aike goti demandako na yiri kap kama porosoni nga na lege ti sorongo azo so aike duti na nguso eke da tatene biani na maboko so fada ita swala na la lesongo wala iri ala kama poroso alie ake mwande titene ala ngbala kweti legbia na nduti kodoni ima wakwa su ti kama poroso MCU so si aita tie amule gotulo na ndembe ti kota gbengo lingoso alingi inga itene fade lingoti kama poroso ti MCU la aketi tene tonoso maman jati afa nguku so onzo atondani na lango baluse na masambala tinzeti kakauka so akegazo ikegwe ne sorongo biati kodro ikegonga na sorongo awa badalezo MCU kama poroso akeleke teretilo ti sorombini oko na popotilo si ala kelu ikeluti na pokotilo to limiti sobenda tigagbia na bi Afrika ike soronga ala so alimbi ti dinga gafa ti tenala gona badalezo ike sorala ike lusiga na pokotala tonala sobenda ake yeso ike kula kota gbengo lingoso aike unzi ande kekereke lango baluse na omene tinze so ike da
Kalikia kotonga so ekina kuta dalango so irini atene ote Lorena kota tibongi na biko okuso si pakara Alexis Dui yabela so agana iriti kuso benegbian tim logati muliti matanga so akanga yangati akusala so aiki bano nando tenenti pialo so aiki nando ti ARMP ngana DGMP sango nandoni nambageti junior maliavo ngana role madikuzu akapati bango ya timbe titi mungo agara na azuso a irini RMP ngana DGMP a condamné bire na meni mzuni mbe buku so ala sokwe akokapa na yati manango iso aguda ti ba apikotia buku misi ala kwa yeda na buku so titene amulege si aguande na gbitileti awabada lezo titene amuni asara na kusala matanga ti kongonda ti kapaso atondani na ateneti mungo singila na ngorubia kana azuso amu mapoko si akapaso abadigi na piko fango atondo tikapaso nga na ye dango na kojombe tikapaso akimwande legi na wabadalizo titene alagwa bayani zoni meni akotala su akokapa na yati su lukifane inga tibetilu ambechini isaka kwa mingi na yata lango useso mbechini akigbachi kota buku so amu asura ubango use na ndoni balu et atene na yani aiketi aider à quoi aussi etati ya ekesara à travers finance na lege cha commande cha kunga wala gara sosi ya kemu na zuti tene asara si kontroti atambula na lege chinsia aduti timbeni expert lo fatilo lo tene betu akinanga ngangati fini betiso aki Gisande pepe amasika kolina waliti kodro sisiti be Afrika amasika kolina amasika wali mingi akina ngambu titene awara gara titene ala sarapo mena timbeti so saraso amuna la possibilité munda na kotazo so ke sara gara titene voye so titene réservé na la mini kota na yati agara so isa na tingoko titana nga aussi alors possibilité titene ala gwenatia garani si ala marangiza si ala développer territoire na quadrotile betiso ala so akokapa agudati bayani akigwande na gbetileti awabadalezo na yati ala ngoso akiga Baba mati unsina asangoti so wa inda kubuti ndokusala swa bano na ndotenenti agbatanga na ti dalango paka Alexandre Profil Maliyumbu agudati salameni kapati tambula na bageti gbatati bwali mina yena yati alango so a onti bemendo na ndotenenti akusala ti fini ndokwaso aiki bande gigi na bagenika sango na ndoni na bageti itachi majori ngongo ngana rock tiapa daji kapa ci tambula ci kusala so na mbina ndo kusala ci kadra so ci bimbo so akiri na ni na sise ci bwali so aiki na ya ci umbila popo na peko ci njia so molongoni aiki 21001 ci lango baluse na ako ci nze ci nyenye ci mbu saku se na ndoni baluse na ako so a on na peko ci njia so a batene ci kambingo ya ci kodro fade so awa be Afrika so aiki na ya ci bata ci bimbo a limbi ci gina na dagbata kasi ala limbi ci sara ambe ci ala aiketene so asigigi na yanga ci wayinda kubuchi ndokwasu alinga lane kota zoti kodro asuma mboko rando tiamena finambela a fina njia sosi oui na tenel aita découpage na aita décentralisation aita collectivité so biati kodro asuma mboko na beni et ayi soit na a zone fadiso RCA agana soit na région donc région ti plateau so abumbi préfecture ti Bombela Poko na préfecture tout Lobai siège ni wala nou chef lieu à Kiri na bageti Bwali ni la direction régionale so geso biri agati Bangi Kira nika na zone so fade na fina découpage afani que le droit du côté ça comme ça tout le cas na Bwali ni la ici ça fini directeur nous so na chef de service lo ti tenaya la Bwala mu kusa la tala kana niveau ti Bwalika ni la temporairement ikanga service qui est titane bando ti lekerati service ni jona we si limbeti ba na lego wa limbeti kir na mbena service qui est titana ça pour ça na profita population ti ville ti Bangi alinga na fini découpage so bimbo a kenayati soit na sous préfecture ti Bangi fleuve le na bêtise
région ti Bazou Bangui so ti fatene a région ti Bazou Bangui ayana ke daota moko wara Bangui rapide moko wara Bazou Bangui et puis moko wara lo Bangui fleur et je sois que bando nandoni ak directeur régional ti numéro 7 so lo na batati Bangui ke lo bando nandocha à sous-préfecture au Tasso. Désormais, à la Sokwe, do c'est à la Bimbogué, à la Kiri, à la direction régionale numéro 7, soit à la Bangika, s'il fallait traiter à dossier à l'année, à Centrafrica, il faut profiter de la service Bimbogué. Il y aura des mamingi, inspection centrale à Fan Bangadbani, il y a dit que Banga Sokwe a diminué, Finingo Sek, il y a des à Zoïnga, cadastre, à changer. Il y a fini qu'on dit quoi, et mungia da beta centrafricaine ba comme ça la so itona kisage papa mama akiki na nduti sangu sosi asanguti na ngachi kodro akondani ikiri singira na ala sokwe adushindoro na terati limochala singira na ikwe ala ngmazoni